U džematu Dubnica jučer je organizovana hatma dova za 10 polaznica škole Kur'ana koje su protekle 2 godine pred svojom mualimom Melihom Ajanović proučile cijeli Kur'an. Bio je to poseban trenutak za polaznice škole Kur'ana, izražene emocije i suze radosnice. Emotivan trenutak je i za mualimu Ajanović koja je u proteklom periodu bila njihova velika podrška i zajedno su savladale sve poteškoće. Zapravo je inicijator bila baš jedna džematlijska hurija. Ona je prvo dolazila ovdje kod mene kući, imala je stvarno jako želju da završi i da počne. One su žene koje nisu znale harfa, krenule su od početka. Oformile smo grupu za vrijeme Ramazana čak. One su stvarno brzo uznapredovale, ali nismo htjeli da idemo baš brzo, već smo htjeli to temeljito da i kroz učenje usavršavamo i tetvitska pravila. Tako da kurs je otprilike trajao oko 2 godine, s tim da imali smo i koronu, ali one nikada nisu odustajale, one su dolazile meni kući. Mi smo čak u mojoj bašti, u dvorištu, znači mi smo sjedile, imali smo i preko Vibera, mnogo mogućnosti smo tražile da ne prekidamo uopšte kurs. Njih ukupno ima 10 žena, to su većinom starije žene. Najmlađa žena je možda 94. godište i ona je jedina koja je tu mlada, među njima sve su one starije žene koje imaju unučiće. Imale su veoma jaku želju, bilo je naravno poteškoća, ali one stvarno nisu željele da odustaju i kad bi došlo do nekih teških momenata, one su toliko bodrile jedna drugu da nije bilo ni najmanje mogućnosti da one odustanu. Na početku svečanosti prisutnima se obratio imam džemata Dubnica Muhamed Efendija Burić koji je uputio riječi selama i dobrodošlice. Istakao je da je to velika radost za njega kao imama džemata Dubnica, te uputio čestitke polaznicama na postignutom uspjehu i zalaganju. Hvala Allahu dželešanuhu, mi moramo istaći da ja ću odmah na početku reći da smo veoma ponosni danas. Hvala Allahu dželešanuhu na ovome trenutku, jer ovo su trenuci za koje čovjek, da kažemo, živi. Također svih ovih danas odraslih 10 žena, one su danas, ovo je najveća njihova radost, a naravno ništa manja nije radost ni nas kao džemata, mene kao imama i tako dalje. Želim da čestitam im svima, da čestitam njihovoj mualimi Melihi Ajanović koja je ove prethodne 2 godine ustrajala u podučavanju, dakle, ove grupe žena učenju Kur'ana i evo hvala Allahu dželešanuhu, one su to danas okončale. Ovo je nastavak, dakle, hatmenskih svečanosti u našem džematu. Prije 2,5 mjeseca smo također imali još jednu hatmensku svečanost, a to su tada bili polaznici mekteba, njih 12. Svršenici hatme proučili su i nekoliko odlomaka iz Kur'ana, a svečano su uveličali imam džemata Hrasno Donje Muamer Efendija Bukvarević te porodice i prijatelji. Na kraju svečanosti uručene su diplome o završenoj hatmi, te su polaznicama podijeljene ruže.